Hvala, zdravo bili. Imamo sad liturgiju pa ćemo da se ne žujete. Sad će brat Radenko stigne i tako. Tako. Srećan praznik, srećan škol. Dobrodošli. Bolje te našli. Hvala. Neki polak. Dobro, hvala. Скрочені апостолі, оп'явши тебе, Господи, Господь єси ти, Бог мой. Святий Боже, святий Святий, святий Безсмертний, Reče Gospod judejima koji mu dođoše, ja sam vrata, ko kroz mene uđe spašće se, i ulazići i izlazići pašu će nalaziti. Kradljivac ne dolazi za drugo nego da ukrade i ubije i razori. Ja dođem da imaju život i da ga imaju u izobilju. Ja sam pastir dobri život svoj polaže za ovce, a najamnik koji nije pastir, kome ovce nisu svoje, videći vuka da ide ostavlja ovci i beži, i vuk grabi ovci i razgoni. A najamnik beži jer je najamnik i ne mari za ovce. Ja sam pastir dobri, znam svoje, i moje znaju mene. Kao što mene zna Otac i ja znam Oca, i život svoj polažem za ovce, i druge ovce imam koje nisu iz ovoga tora i te mi valja privesti. I čuće glas moj, bit će jedno stado, i Alleluia,
I Hristoljubivi rod naš srpski, titori i priložnike ovoga svetoga hrama, da pomene Gospod Bogu carstvu svome, svagda sada i uvek, i u vekove vekova. Najsvetega patrijarha našega Irineja, da pomene Gospod Bog u carstvu svome, svagda sada i uvijek i u vjekove vjekova. Sav sveštenički red, monaški red i sav klir crkveni, da pomene Gospod Bog u carstvu svome, svagda sada i uvek vekove vekova. Sve one koji su u žalosti, bolu, tuzi, nevolji, nesreći, u zavadi, svu siročadne, ašranike, vojnike, invalide, udove, da pomene Gospod Bog u carstvu svome, svagda sada uvijek i u vjekove vjekova. Za zdravlje i spasenje služitelja Božih, Milke Teodore Stefana, Grozdane Aleksandra Milana, da ih pomene Gospod Bog iz carstvu svome, svagda sada i u vekove vekova. Za sve profesore, nastavnike, učitelje, vaspitače i svu decu koja uče, da ih pomene Gospod Bog u carstvu svome, svagda sada uvijek i u vjekove vjekova. Za zdravlje i spasenje, živućih grabom Božim, Jovanu, Magdalenu, Anu, da ih pomene Gospod Bog u carstvu svome, svagda sada uvijek i u vjekove vjekova. Sve vas, pravoslavne hrišćane, da vas spomene Gospod Bog u carstvu svome, svagda sada i uvek vekove vekova. Da svjetnice ime Tvoje da pride carstvo
onima koji ste pričestili od Boga i svako dobre. Na današnji dan se proslavlja veliki srpski čudotvorac rodom iz Hercegovine, Sveti Vasilije, na čijim se moštima dešavaju i od Boga sigurno dešavaće čudesa, upravo koja su dokaz naše vere pravoslavne, čistote te vere. Htio bih posebno da se zahvalim svima onima koji obeležavaju današnji dan kolača na Žitom, sportskom društvu koji je upriličilo da se danas u ovolikom broju okupe i deca, sportisti, roditelji, zatim pevačko društvo i sam još jednom Boga svako dobro, svako zdravlje, neka je Bog sa nama uvek i u sve vekove. Amen.
sada i uvek i u vekove vekova. Bože,
Hristos posredi nas. Hristos posredi nas. Slava tebi, Hriste Bože, Bog i tebi slavu uznosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Premudrost, molitvama svetih otaca naših, svetoga rođenja Presne Bogorodice, svetoga Vasilija, očušu Gospode Ise Hriste Bože naš, pomiluj i spasi nas. Amin. Nazdravlje na spasenjanima i da nas slave do Vasilija, neka je sa srećom i nazdravljem slava. Sada će se obratiti Gospodin za par reči, Gospodin. Braćo i sestre, oci, časni oci, dragi gosti, evo 12. godina kako proslavljamo ovde saborno svetitelja Vasilija Ostroškog, koji je, da tako kažemo, temelj našeg sportskog društva, jer su i na moštima je sve i krenulo, sportsko društvo i na moštima svetiteljem i krenulo. Tako je to u našoj svetoj pravoslavnoj crkvi, na moštima ili na moćima, da bi sve krenulo da bude Bogom blagosloveno i da bude srećno i čestito. I da se novi naraštaji vaspitavaju u duhu svetih naših predaka. Otuda je i ime Sveta Srbija. I ovom prilikom ja bih da vas blagodarim što svih ovih godina smo skupa, što svih ovih godina zajedno, svi u istom stroju, u istoj vojsci koja je spremna za nebojsku Srbiju, slavimo Gospoda, slavimo Svetu Srbiju, proslavljamo ime Gospodnje i trudimo se da budemo na putu Svete Srbije i da naša odrednica bude Sveta Srbija, jedina, izvesna, tačna i jasna. I danas bi, pored toga što vam od sve srca čestitam i slavu pravoslavnog sportskog društva Sveta Srbija i praznik svetitelja Vasilija Ostroškog Čudotvorca, da ovde ovom prilikom, evo 12. godina kako se okupljamo u hramu rođenja Presne Bogorodice i od blagoslova oca Radovana Vučinića, da ovom prilikom, da kažemo, svi smo zaslužni, ali i da određenima uručimo s velikom blagodarnošću i s velikom zahvalnošću blagodarnice za ovu priliku. Tako da bih pozvao ovde akademika profesora doktora Đorđa Stefanovića da uruči blagodarnicu našem bratu Hristu gospodinu Nikoli Kosovcu, vitezu srpstva i vitezu Svete Srbije. Sada bih pozvao, da kažemo tako, ministra prirode grada Beograda, našeg brata, dostojanstvenog uvek i gospodstvenog brata Radenka Durkovića, da mu profesor uruči blagodarnicu. Sada bih pozvao u odsustvu jednog brata našeg velikog gospodina i pre svega čoveka od znanja, od dela, od zanata, njegovu sestru profesorku Aleksandrić da primi blagodarnicu za Dragana Aleksandrića. Da li je tu brat Marko Petrović? Ako nije, tu mu je sin. Jesi ti Petrović? Evo, čestitam. Ajmo jedan nagradu za odluku. Svetka Slobodanka, dođite da primite blagodarnicu za našega dragog Ušpića.
Dođi. Hvala vam na svemu. Na sva vaša dobra djela i sve što ste radili za našu crkvu. Nele, brat Slavko Marjanović, Nele, potiđi ko Slavka, Hadži Miodrag Gavrić, naš snimatelj čuveni, dečja televizija Kragujevac, izvoli profesore, uruči mu blagodarnicu. I na koncu bih pozvao brata domaćina Slavka Marjanovića, domaćina na delu, da primi blagodarnicu i zakonicu Sportskog društva Sveta Srbija. A onda bih sada, dok se određaju njih dvojica, pročitao i tekst ovih svih blagodarnica koje su zasluženo nagrađeni dobili. Za iskazanu ljubav prema Svetoj Srbiji u kojoj obilato pomažete moralno i materijalno sledeće apostolske reči, dobro činite da vam se ne dosadi, velika je naša blagodarnost za sva vaša dobročinstva, neka vam Gospod uzvrati stostruko, u krepkom zdravlju i duhovnoj miru i duhovnoj radosti. Neka se srećemo nagrađenima. U društvu Sveta Srbija, koji su dobili ime po našem svetitelju Vasiliju Ostroškom čudotvorcu, evo, prvi Vasilije Damjanović, da imaju uspomenu sportskog društva. Danas je imendan. Danas im je imendan, a nekima i rođendan. Ajde, slikajte. Ajde, slikajte. Vasilije Prokić, da li je tu? I gospodin Milija Ralević, koji je rođen na današnji dan. Je li gospodin Milija, je mislim u porti ili neko državne? Neka je nazdravlje i da se molite Svetom Vasiliju Ostroškom. Dakle, evo. Ja bih zamolio sve prisutne da stavimo skupa sa slikama, da zajednički fotografiju kao svake godine. Kao svake godine. Znam, nego je pomalo da pričamo, ja i ti i Gav. Dobro. Ajde, neko koji se tamo u ovaj vrh. Ajde. Ja u 11 i 10 maksimum moram da idemo onda Koliko je sad? Sam već nisam ja polo čoveka, ne znam neću govoriti. Možeš li Evo onda neki možeš li ićeš travaricu? Travarica, dobro. Malo smo posvetili više drugih, to sasvim posvećenjem. Šta je navez? Dobiješ čašice. Srećan praznik, svi su sasvim se. Da ste mi živi i zdravi na mnoga ljeta, vi i vaše porodice. Aha, evo i koliko. Ajde, Milonče. Ajde, Bedo. Prođite za profesor. Sportski deo ovaj sad ulazi, ajde. Ajde, Lidija, ajde.
Žito i kolač. Evo ovdje topa, Bili Pajić. Evo, stavljate, nema, evo ovdje nema, evo. Dođite ovdje, Đoriću ovdje do dekija. Vi smo počeli da projektom, mi nemamo da nekaj. Slavko, pitamo, treba skoro Slavko. Sad ide Slavko između nas dvoje. Svaka ti čast. Daj mi tu povedano ću ti staviti tamo pjesmicu. Ajde, molim. Nele, daj čaše, Nele. Donesi plastične čaše, Nele. Evo za vodu i za... Ko hoće sok, vodu. Tek ću pisati. Ponekad treba I nema niko da se stidi ovdje. Ja sam tako pravistavno staviti. Nema se stidi. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da je carstvo Tvoje, da bude volja Tvoje na zemlji kao na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim i ne uvedi nas u iskušenje, ne izbedi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo, Otca i Sina, Svetoga Duha, sada i uvek i u veku i veku. Amen. Gospode pomilaj, Gospode pomilaj, Gospode pomilaj, Oče blagoslovi. Hriste Bože blagoslovi, jelo i piće slugama svojim jer si svet. Svagda sada uvijek i u vijekove vjekovan. Na zdravlje, prijatno da bude dugovečno. Amin. Odavne smo krenuli da nastavimo. Nastavljam. Idemo u večnost, nema prekidenja. Krenuli smo jedan dan, prestajemo. Ajde malo se pokuđemo, ajde malo se pokuđemo. Ne može da ideš, ne puštamo te žene i to se ne posluje. Evo, pa svoje građe, se gledaju. Hvala. Vidite, za to je tako Istočniče živonosni, Marijo slavna, mi smo Tobom svi ponosni, Marijo slavna. Tebe slave anjeli i mi grešni na zemlji, Sveta Majko Boga Hrista, Djevo prečista, Tebe slave
Krista, Djevo prečista. Bogodana, bogozvana, Marijo slavna, zaštita si pouzdana, Marijo slavna. Tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, Sveta Majko Boga Krista, Djevo prečista. Tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, Sveta Majko Boga Krista, Djevo prečista. Pomoć tvoju ne uskrati, Marijo slavna, licem tvojim ti nas prati, Marijo slavna. Tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, Sveta Majko Boga Krista, Djevo prečista. Tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, Sveta Majko Boga Krista, Djevo prečista. I priteci u nevolji, Marijo slavna, ne daj zlu da nam odoli, Marijo slavna. Tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, Sveta Majko Boga Krista, Djevo prečista. Tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, Sveta Majko Boga Krista, Djevo prečista. Slava tebi, Bogomati, Marijo slavna, jer si puna blagodati, Marijo slavna. Tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, Sveta Majko Boga Krista, Djevo prečista. Tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, Sveta Majko Boga Krista, Djevo prečista. Alba
pozdravim i čestitam ovaj predivni praznik Svetog Vasilija Ostroškog i da odrecitujem tekst Svetog Vladike Nikolaja Borba za veru. Srbine, brate, tebi se obraćam, da te nešto upitam. Ne ostavljaj volove tvoje i ne zadržavaj plug tvoj. Na pitanje moje možeš odgovoriti i orući. Ne pitam te za put, da bi morao dići ruku sa pluga i pružiti je u pravcu puta. Ne ištem ti vode, da bi morao prestati sa oranjem i povesti me na izvor. Gle, ti ceo dan oreš i ceo dan misliš i misli tvoje ostaju zatvorene u tebi. Ma hoću da te upitam o nečem što je unutra u tebi, na što mi možeš odgovoriti držeći ruke na plugu i koračajući lagano, brazdom za volovima. Da li još gori kandilo vere unutra u duši tvojoj? Da li imaš dovoljno ulja u kandilu tvome? Da li je svetlo unutra u duši tvojoj? Srbine, brate, gori li u tebi kandilo vere? To je moje pitanje i to sam te hteo pitati, ali ne u ime moje, već u ime roditelja tvojih, koji te verom Hristovom krstiše i krvlju Hristovom pričestiše. I pitam te u ime đedova i prađedova tvojih, koji iz prepunog i plamenog kandila vere nališe i zaževoše kandilo vere u duši tvojoj. I pitam te u ime daljih predaka tvojih, koji u ropstvu od 500 godina pod Turcima ne dadoše da se kandilo vere u njima ugasi. Kada se za pola hiljade godina beše ugasila srpska sloboda i država, jedino što oni održaše neugašeno beše kandilo vere u dušama njihovih. I pitam te u ime predaka tvojih, koji junački primiše smrt za veru svoju, na kocu i konopcu kao bespravni robovi u mraku robovanja. I pitam te u ime još daljih predaka tvojih, koji sa čestitim knezom Lazarom na Kosovu bitku biše i za krst časni život svoj položiše. I pitam te u ime slavnih kneževa, blagovernih careva i blagočestivih carica, koji okitiše svu zemlju tvoju belim crkvama i manastirima, odakle su svi srpski naraštaji posle njih dolivali ulja u kandila svoja i zažigali treperevi plamen vere svete. I pitam te u ime svetih patrijarha srpskih, časnih sveštenika i monaha, koji kroz vekove borbe i muke i iskušenja i tame čuvaše da se onaj sveti oganj vere u Srbinu ne ugasi, kao pravi svetlonosci i duhonosci. I pitam te najzad u ime onog najvećeg duhovnog praoca tvoga, onog moćnog i milog Save, onog neustrašivog muža i plačljivog molitvenika, koji je isplakao srce svoje pred živim nebesima, da bi se u srpskom narodu do konca vekova sačuvao sveti plamen vere. U ime te velike i plemenite vojske, tvojih blagorodnih predaka, čiju si krv i veru i duh ti nasledio, kao zakoniti naslednik, u ime njihovo, a ne u ime moje, ja te pitam, plemeniti Srbine, brate, da li još gori kandilo vere unutra, u duši tvojoj? Sestre, ja bih htjela da se zahvalim sestri u Hristu, dragoj Vinki, što me pozvala danas ovde da gostujem i da vam evo nešto kažem.
Meni je ove godine u aprilu mesecu izašla knjiga koja je posvećena našem najvećem Srbinu posle Svetoga Save, Svetom Vladici Nikolaju Velimiroviću. 2012. i 2013. godine uz Božju pomoć i mojih prijatelja organizovala sam nekoliko priredbi u Beogradu u čast Svetog Vladike Nikolaja, a jedna je bila i 2013. u leto u Moskvi. Meni je bilo žao da te besede ljudi koji su govorili na priredbama odu u zaborav, jer kako i kaže jedna misao, sve što ne zapišemo kao da se nije dogodilo. I ja sam te besede tih ljudi, među kojima su i episkopi, i sveštenici, ali i pesnici, i sportisti, obični mirjani, zapisala. Kada sam besede zapisala, želela sam da ubacim i nešto moje, što sam jako vezana za ovog svetitelja. Ovom svetitelju sam i nazvala svoju ćerku, zove se Nikolija i njoj je bio 3. maja prvi imendan u životu. A bila je i prva slava u Resniku gde se gradi hram Svetom Vladici Nikolaja. Priredbe koje sam organizovala su bile sa blagoslovom jere Aleksandra Milutinovića, resničkog paroha, u dobrotvorne svrhe za izgradnju crkve. Ova knjiga je Nebesko zvono nad Srbijom takođe odštampana u dobrotvorne svrhe za izgradnju crkve Svetog Vladike Nikolaja u Resniku i ona košta 500 dinara. Znači svih 500 dinara odlaze za izgradnju hrama. A ja bih vam, eto ko bude u mogućnosti, ko može da kupi knjigu, eto neki kamenčić će ugraditi sebe u ovaj hram. A sada bih vam još pročitala pesmu koju sam posvetila Vladici Nikolaju, zove se kao i knjiga, Nebesko zvono. Sveti Vladiko, ne verujem već znam da ti čuješ molitve roda svoga. Umoli Gospoda Boga da nam duhovne oči vrati i sam vidiš, svaka nas muka prati. Ratovi, bolesti i beda svake vrste mora da su zle sile umešale svoje prste. Nema veće muke od duhovne gladi. Pomozi Sveti Vladiko da nam se duša osladi. Svake vrline i nade u Boga, tako ti presvetog imena tvoga. Očisti nas duhovnog mraka. U narodu našem neka zablista duša svaka. Ne znam otkuda tolike zablude u srpskome rodu. Svašta je Sveti Vladiko ušlo kod nas u modu. Ne dozvoli to, Vladiko sveti, dozovi Srbe pameti. Pomozi nam da ljubimo Boga, tako ti presvetog imena tvoga. Za života si za mnoge nevolje znao. Ti si nešto najlepše što nam je Bog dao, i pamet, i snagu, i božansku dušu, a mi ipak u tonu smo u duboku sušu, bez vere i nade u Boga. Pomozi nam, Sveti Vladiko, tako ti presvetog imena tvoga. Neka bude bolje svakoj duši koja se u bezverju i zabludama guši. Ukaži joj da bez Boga ni preko praga neće moći, a onda će nam svaka sreća od Boga doći. Tvoje su reči od zlata bile, a tvoje molitve Bogu mile. Nema vrata koja otvoriti neće, ti, Vladiko, znaš put do Boga i sreće. Ne ostavi nas kao siročad same, nema veće nevolje od duhovne tame. Pomozi nam da ljubi brat brata svoga, tako ti presvetog imena tvoga. Sve što si rekao i napisao, postalo je čisto zlato, a sve što ti od Boga dato, činio si za spas duše svoje i roda svoga. Čuj i pomozi i sada, Sveti Vladiko, tako ti presvetog imena tvoga. Neka na nebu čuju se zvona, jedno će zvono najjače biti. To će zvono Srbiju od svakog zla skriti. To zvono najlepše zvuke ima, omiljeno je anđelima i heruvimima. To zvono ime Nikolaj nosi, a sa njim se čitav svet ponosi. To zvono se najlepše čuje nad zemljom mojom, nebesko zvono nad Srbijom. I podari blagoslov braći i sestrama mojim i meni, Vladiko sveti i van vremeni.
i da cela Srbija složno ljubi Boga, tako ti presvetog imena Tvoga. Milena, sad možeš, izvolite. Hvala.